Masukudu. Oh, siyakhuleka ke bogogo abakhulu, siyakhuleka indlundu. Siyakhuleka ke nina madoda ngiyena ke iChelsea excavator umthembe wamahlozi umenze izinto zenzeka. Namhlanje bogogo nomkhulu ngifuna sikhulume ngaleli ibhakede leli. Kodwa into elana ebese inhlanganisela yemithi zimpande amaxolo amaqabunga sikubiza ngokuthi ubulawu. Akulona igobongo bogogo nomkhulu kodwa ubulawu ebulawini mangabe sifunga ubulawu into esuke kungeyakho uyimboze lapho usuhleli khona bese uyayikhulumisa ucela ukuthi kuvuleke izinhlahla ngoba kunemithi yenhlahla kuphela la bese siyakuphahlela bese sisebenzise na uswidi la bathi uphaphament. Uma ngabe siusebenzisa uswidi uphaphament awunankinga singawufaka ngisho kanje khona la awunankinga singawufaka la phakathi kodwa uma sibona ukuthi sesiyakuphahlela sesiyasebenza bese kuba ugwayi la ibox abantu abadala sikuphahlele ngayo. Uyakhuluma ke ebulawini ngoba usuke into osukuyenza uwedwa ubulawu ke bogogo nomkhulu siyasikwenze kanje. Oh phakama maphakama siyacela madoda kuvuleke izinto zabantu abahamba la ekhaya babe basha bebcwazi khona izinto zabo ivuleke siyacela ke bogogo mavulandlela siyacela bophuphu siyacela kwihlahla emhlophe ukuthi izinto zabo ayikhali madoda sibacela ihlahla sibacela lokuhle kodwa sicela ihlahla madoda sicela izinto zabo ibakhanyele. Akukho nyongo yankukhu ke la akukho nyongo yambuzi akukho lutho zihlahla lezi ezila. Omunye ngaze ethi njengoba kuphuphuma kanje sekuphuphuma ingwebu igwebu elingaka yaze etshela ukuthi insipho ethi awufaka insipho ngeke uze uyiphuze insipho ngisho ukuthi unesibindi esinjani. Ngeke ingaqomi intombi la intombi enemali osuke uyifuna ngeke ingaqomi uma ngabe ukhuluma la indoda enemali.